Anrhydeddus is-ganghellor, cyflwynaf i ti'r disgyblion hyn a enillodd radd baglor yn y celfyddydau yn y pynciau anodir. Bachelor of Arts in the subjects indicated. Cymraeg creadigol gyda cherddoriaeth boblogaidd. Creative Welsh with popular music. Aled Sean Jones. Cymraeg proffesiynol, professional Welsh. Caddy Evans. Chloe Elizabeth Hughes. Cymraeg, Welsh. Bethan Yenna Boland. Tegwen Bruce Deans. Elin Anghara Davis. Andrew Ross Edwards. Fionn Medi Ellis. Catherine Mererid Griffiths. Alice Erin Hughes. Catherine Ellery Hughes. Carwyn Jones. Catherine Lois Jones. Catherine Fleur Jones. Elliw Mair Jones. Hugh Geraint Jones. Mared Fleur Jones. Harry Llewellyn. Ellen Mair Lloyd Williams. Owen Gwyn Maple. David Hugh Maudsley. Branwen Ellis Roberts. Byddig Watkin Roberts. Caddy Ellen Roberts. Leah Rowlands. Kai Saraceno. Rhiannon Thomas. Catherine Aman Watkins. Cymraeg ac Almaeneg, Welsh and German. Ellis Jack Vaughan. Cymraeg a hanes, Welsh and history. Osian Kai Vaughan Davis. Cymraeg a cherddoriaeth, Welsh and music. Steffan Dafydd. Mared Harf Griffiths. Catherine Sian Hedges. Hevin Kelt John. Ellen Wynne Jones. Sian Elin Morgan Price. Lleucu Arbon Williams.
Cymraeg gyda newyddiaduraeth. Welsh with journalism. Mabon Dafydd. Aled Pritchard. Athroniaeth a chrefydd a Chymraeg. Philosophy and Religion and Welsh. Catrin Elaine Roberts. Cymraeg a Chymdeithaseg. Welsh and Sociology. Gemma Elizabeth Bennett. Ar ran y brifysgol, rwyf yn cadarnhau eich bod wedi derbyn gradd baglor yn y celfyddydau a holl freiniau'r radd hon. Llongyfachiadau ar dderbyn eich gradd heddiw.